Eja Lagata, Eja Cinderella, Eja Olidade, Oja Bobo, Eja UTV, Eja Peace FM, Eja OK FM, Eja Hello FM, Eja O Eja Mie, Eja. Me pamacho this week na ye Agya KwabenaBa week. Me pamacho wa everybody should stop posting. Agya KwabenaBa dia. Oh, MPP4. Ya pamucho, mwate. Ya pamucho. Ya nyeni ye. Ya pamucho. Ya pamucho. Ebusan for aha Ghana TV. Let's say now like, comment, subscribe, turn on notification also so that anytime you post a video be say no, usambe kabe ama we are fe. Ebusan for Agya KwabenaBa. We ko mu de wa regret brutal. Hey, me before sana mo tie. Hey, before I'm so na mo yam din and I'm on pem wansem and I hear there e asumdwe for ay. Sa elephant and pa. The elephant is a winning symbol. With the winning symbol. The elephant is a big destroyer. We shall destroy your reputation. Hey, my bomb is mom. I'm bombing sim. Before my bomb is mama. My dear crowd do. Me see on. Can I say? Your name say. Journalists bia ni wa oye neutral ende enim enti wa wo ye ho NDC communicator na Kokotina TV bia so na 78 million Ghana cedis budget nanti na o pushi agenda etia MPP wallahi tallahi isimilahi rahman banu you go regret. And what would him say, friend, one journalist? And I am boo. Agya KwabenaBa our UTV. Now what you way I attend man. Now menya sure say Agya KwabenaBa obetimi aso ne phone. Now what you way about social media. So otimi so ne phone pa ba social media there. Na ne Agya KwabenaBa so ye bema. Na de enti Agya KwabenaBa nkofo bo na chi nyina ne say. And now no ye nua fante comedy ma asem ba yi. Odo na de kwatena UTV ko kan ne nsem efa ho. Na enu na youth ni bi esusu se Agya KwabenaBa ye nyaatwem o ye hypocrite and then Agya KwabenaBa ye hypocrite ni se na Agya KwabenaBa wo UTV and na SHS for nkra efa phone edisi o so ka se Akufo-Addo de onya president papa edidi Akufo-Addo attempt to the extent of say Akufo-Addo kromunya ni ti o de bekwa akoye money rituals that time na Agya KwabenaBa no we Agya KwabenaBa ti krom ha and a radio presenter ekwotina radio so called Lambashi Akufo-Addo to the extent say Akufo-Addo flew plane no and crash on titi omu. Agya KwabenaBa pa say we hunu sa nyoma we wante sa nyoma we and na de we see e de Agya KwabenaBa wanya ho e ba be ka ho asem. Agya KwabenaBa, to be honest with you, some of us medical aka say upenipa ba ko a and na no wo na esi e me helicopter crash no e hye no na e kan ne pa me ka ho. Because I did only answer me no kase kra hwema no enwa hu na guma no all because of sade we. Because abɔ me yare and me nipa betimi atoye nyina but Agya KwabenaBa, you shouldn't be hypocrite. You shouldn't be hypocrite. So criticize free na no asem na esi en because endra de na esi ni se nye de na de ne nso nye. Untimi megina ha emme condemn without say uncondemn ndra de. Enti mesra wo Agya KwabenaBa baby a waye media adwuma duru no peti nyoma bi wo ni kwan say fall for it what say your brand e fa yen san kan wo ba internet no so but delete your account ubedani hey uri o ko TikTok type Agya KwabenaBa, just type it Agya KwabenaBa, don't add anything Agya KwabenaBa. Ha, MPP4. My dear Dodo. We me not jikra to the extent saying, better to this name man did. Me pedjani amedi. Because me ko TikTok na me hu Agya KwabenaBa videos na. Na mame. Me see this 4 years John Mama is excellency aba no. I'm sure you'll be Johnny.
because the way MPP for ya sharp ya no. Who say me cry me teach you cry say me catch you by force. Na mo de mama me America cry. Na me polish me chi. Na me ka asanti chi na nkasa. Na me sua 1 or 2 insult bi. E de kan wa. Hey. Chani wo kuma. Enti wa wo pe won asem. Wa wonim say NDC ade na obe ya. Better go for appointment. Annie, Metro TV, what you appointment say oh UK. FFF. Other people, Randy Abbey, what you appointment? CEO of Cocoa Board or this guy. A lot of others, TV3 4G appointment, Onya 4G appointment. All over. Uncle 4G appointment. It's because you would DNA politics. But also uncle appointment no. Over tonight, no. Now we 78 million. Now we higher journey. Now we high PPI journey. Over to Samia. Videos no happiness. Makramo. All right, quick one. Agya KwabenaBa UTV. Daddy, kafra. Kafra pa. Na the atiane say panyini utina fie mankwala we nanka yebu nanka refo a woka ho bi. Ebra na NDC aban ewo opposition a womo ko demonstration a na samejam fidi animu womo to nyom kum nana do ma ye urade kum nana do ma ye kumba wo miya ma ye urade kumba wo miya ma ye me pa chaw na wo ye adwuma wo UTV enye sese ni afa wo yamfa wo adwuma January eyi dabi 2025 dabi wo ye adwuma wo UTV a che wantumi ama meka ma mrante na hu se de wo mo ye no enye ye nyina ye wo kurom ha o enne NDC bapa na obi kambia we say we should crucify the person say na wahu say obi ka sa asem ni bia enye say na wahu say obi to sa adwom no a enye na mpacho we sa bere no wahu say na enya na eya semisa sa bere na na samejam fi mu keka sa ansem no wahu say na enye ebra na samejam fi gina ho ka kire yen say akufu ado so waye tenten chan private jet enti no say wo high jet a ne boye den chan bibia wo oman yi mu no wahu ana sa wo si dua emummo kwaku a ebubo awemoma yeguso ye hwemo na sesei de ekoso na ekoso ba ne nyina no de MPP ye wo power mo ye no enua bi na sesei ya ba opposition ye de ye enti se utimi condemn that time no dia this time obi ye na condemn ya ye ni problem ba se sa abre no kan wa no tum na this time mo ye se wo be kasa ye be mo kan wa no tum simple as that because ye hu se mumu media fo no mo tena se akwanya na amonya no mo tena mo studio mo tena babia mo wo no na mo de kan sempe bibi ma mo ho enye oman ni mpuntuo na mo pe enti NDC ba mamuo mu ye nim a number of media personnel sa wa ma wo mo adwuma wa appoint wo mo na wo mo ye all because they spoke for him when he was in opposition enti daddy kafra ye na de udi ye because de na buru di kan nyini ye no ono ene di kan de atiri moden baaye enti enye se panyini mofra bedi na tem dabi me ya ntetem sa ntimi ni watem na mmom no kora ne de e beka no wo man yi mu NDC per